Tariki 15 Nzeri 2020 isaa 11 za mu gitondo ku isaha ya hano iwacu mu Rwanda nibwo Perezida wa Amerika Donald Trump yashyiraga ubutumwa ku rukuta rwe rwa Twitter agaragaza ko Iran irimo gutegura umugambi mubisha wo guhitana ambasaderi wa Amerika muri Afurika y'Epfo Lana Marks. N'uburakari bwinshi Perezida Donald Trump yanditse agira ati igitero icyo ari cyo cyose Iran izagerageza kugaba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwari bwo bwose Amerika izayishyura yihanukiriye ku rugero rwikubye inshuro 1000 imbaraga izaba yakoresheje. Ibi yabitangaje nyuma y'uko ibitangazamakuru binyuranye birimo icyitwa Politico, Daily Mail n'ibindi byashyiraga hanze inkuru ivuga ko abajenerali ba Iran bamaze igihe bacura umugambi mubisha wo guhitana ambasaderi wa Amerika muri Afurika y'Epfo Lana Marks. Uyu mugambi Donald Trump yawise umugambi wo kwihorera Iran ishaka gukora kubera umujenerali wayo Qasem Soleimani wapfuye yarashwe na drone y'Abanyamerika tariki 3 Mutarama 2020 ubwo yari yagiye gusura umujyi wa Baghdad. Leta ya Amerika yishuye umujenerali imushinja ubuzima bw'abasirikare b'Abanyamerika yagiye ahitana mu bihe bitandukanye. Iba Amerika ibyemeza kubera ko Soleimani ari nawe wahoze uyobora umwe mu mitwe ine ya gisirikare ikomeye muri Iran witwa Quds Force ushamikiye ku witwa Islamic Revolutionary Guard Corps aribyo IRGC mu magambo y'impine. Uyu mutwe General Soleimani yari akuriye ushinjwa kuba warisha abasirikare benshi b'Abanyamerika bagiye bagera mu bice bya Iran. Amakimbirane ya Iran na Amerika amaze imyaka myinshi ku buryo igihe icyo ari cyo cyose bitaba igitangaza kumva ngo noneho Amerika yinjiye mu ntambara yeruye na Iran. Gusa uyu mukino w'amaraso wo kwerekeza iminwa y'imbunda ku ambasade haremezwa ko ufitanye isano n'igitero kigeze kuba kuri ambasade ya Amerika muri Baghdad tariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2019 umunyamerika umwe w'umusivile akahagwa, bane bagakomereka ndetse n'abandi banya-Iraq babiri bashinzwe umutekano nabo bakahakomerekera. Umutwe wa Hezbollah niwe watunzwe agatoki muri ibi bikorwa. Amerika mu kwihorera nayo yohereje indege zipakiye ibisasu ijya kubisukaho yakekaga ko hashobora kuba ari bwo bubiko bw'intwaro z'indwanyi za Hezbollah. Iki gitero cyo gutera ibisasu kuri ambasade ya Amerika iri muri Iraq, Amerika yanagishyize ku mutwe wa Iran ariko Iran irabihakana. Amerika nibwo yahitaga ifata umwanzuro wo kohereza abasirikare bayo mu kigobe cya Perisi, inohereza abamarini 100 mu gukaza umutekano. Ariko ibi ntibyari bihagije kuko nyuma y'iminsi mike yari igiye gukurikizaho kwihorera yivugana umujenerali w'akadakorwaho muri Iran ariwe Qasem Soleimani. Iba Amerika yashyizwe ibigezeho. Generali Qasem Soleimani imusukaho urusasu ubwo yari yagiye mu ruzinduko rw'akazi mu mujyi wa Baghdad. Ubuzima bwe burangiriraho. Ibi byarushijeho gufumbira urwango ku rugero rwihariye hagati ya Iran na Amerika. Iran nayo nta kindi gitekerezo cyakurikiyeho uretse kwihorera kuko urupfu rwa General Soleimani rwayishenguye imera nk'icitse urugingo. Ihera ubwo yatanya ifungura imitwe y'ibitwaro byayo isuka ibisasu bya misile ku nkambi zarimo abasirikare b'Abanyamerika barakomereka bikomeye. Nyuma y'iki gitero Donald Trump yagize ati tugiye gushakira ibihano bikomeye igihugu cya Iran. Ati bizanabera isomo ibindi bihugu bishobora kuba bitekereza nkayo. Ati ibi ni byiza kuko biratuma twereka Iran ko tutangana nayo. Muri iki gihe hari umwuka w'urupfu rwa General Soleimani, umunyabanga wa leta ya Amerika Mike Pompeo yavuze ko Amerika yivuganye General Soleimani mu rwego rwo guca intege Iran no gucubya ubukana bwayo. Ku kirere intasi za Amerika zibona ko Iran kwivugana ambasaderi wa Amerika Lana Marks ari igikorwa cyo kwihorera. Ambasaderi Lana Marks ni inshuti magara ya Perezida Donald Trump. Umubano wabo ukaba waranatangiye mbere y'uko uyu mugore yinjira muri politiki. Uyu mugore n'ubundi asanzwe yarahiriwe n'umwuga w'ubucuruzi nk'uko na Donald Trump bimeze. Donald Trump yamugize ambasaderi mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2020 tariki 28. Mu kwegeranya ibitekerezo byo kwihorera, Iran yabonye ko gufata umwanzuro wo kwivugana uyu mugore byaba ari ugukomeretsa umutima wa Donald Trump no gukora Amerika mu jisho. Muri raporo z'intasi za Amerika zigaragaza ko Iran ifite umugambi wo kugaba ibitero ku badiplomate ba Amerika bari mu bice bitandukanye by'isi, ariko bitari iby'imbere muri Amerika kuko abadiplomate bari imbere muri Amerika byagorana kubageraho. Igipimo Iran ifite ntago ngo ari ambasade ya Amerika iri Pretoria muri Afurika y'Epfo gusa.
ngo ahubwo iyi ni imwe muri ambasade za Amerika Iran igomba gukoraho. Intasi za Amerika zivuga ko ambasade ya Iran muri Afurika y'Epfo nayo iri muri uyu mugambi wo gushyira iherezo ku buzima bwa ambasaderi Lana Marks. Igihugu cya Amerika na Iran bihora mu bushotoranyi butajya buhagarara, kuko n'ubundi Amerika yakomeje kuzagerega Iran kwatatira ibigega byayo bya peteroli ishaka kubisenya. Iran iherutse guhanura drone y'Abanyamerika. Nyuma gato Trump ahita ategeka ko ingabo z'Abanyamerika zishwanyaguza ibiri ku butaka bwa Iran. Ariko Perezida Trump ahagarikwa nuko bagenzi be bamweretse yuko nyuma yo gukora ibi hari Abanyamerika 150 bari buhite bicwa. Abona ko nta kindi akwiye gukora uretse kubasubije inkota mu rwubati. Igihe Donald Trump azafata umwanzuro agasuka umuriro kuri Iran, ibihugu byose biri muri Aziya y'Uburengerazuba nka Israel, Iraq, Afghanistan, Armenia n'ibindi bihugu iyi ntambara izabikoraho, kuko itazaba ari intambara yoroshye. Kuko ibi bihugu byose bifitanye umujinya uva ku nzika y'ikigugu bimaranye igihe kitari gito. Kenneth McKenzie, umujenerali mukuru w'igisirikare cya Amerika, avuga ko yakomeje kwikanga ibitero bya Iran kuva igihe Amerika yoherezaga ingabo zayo muri Iraq. Ibi yabivuze agira ati, byanze bikunze Iran izagaba ibitero kuri Amerika. Ati gusa sinzi ngo bizaba ari ibitero byo mu buhe bwoko, ariko uko byagenda kose izabigaba. Ati icyo tugomba gukora ni ukwicara twiteguye. General McKenzie yanavuze ko Amerika ifite igitekerezo cyo kugabanya ingabo zayo ziri muri Iraq zikava ku 5,200 bagasigaye ingabo 3,000 gusa. Yaba ishami rishinzwe umutekano muri White House, intumwa ihoraho ya Iran muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri Washington ndetse n'ibiro by'ikigo cy'ubutasi cya Amerika CIA, bose nta kintu bigeze batangaza ku byo Donald Trump yise igitero cya Iran kuri Amerika. Afurika y'Epfo nayo iranugwanugwa na Amerika muri uyu mugambi, kuko kuva mu myaka irenga 20 yakomeje kuzajya ikingira Iran ikibaba. Ngo uyu mubano wa Afurika y'Epfo na Iran ukomezwa nuko Afurika y'Epfo igihe igihugu cya Iranium yifashishwa mu bikorwa byo gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Ngo ibi nibyo bishimangira impamvu Iran ikomeza kudakura ikirenge cyayo ku butaka bwa Afurika y'Epfo, ari nako ikomeza gukaza umubano w'ibihugu byombi. Ngo by'umwihariko kandi Iran na Afurika y'Epfo bafitanye ubufatanye mu bya gisirikare bwihariye. Ariko byose nyine bituruka kuri iyi mari ya Iranium Iran ikura mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Gusa Iran yakomeje kubihakana, ikavuga ko umubano wayo na Afurika y'Epfo ushingiye ku kubaka ingufu zifashishwa mu bindi bikorwa atari ingufu za kirimbuzi. Muri uyu mwuka w'ubushotoranyi rero haranakekwa ko bishobora kubyara intambara Donald Trump ashaka kugaragarizamo Ntiyaba kuri Iran, kuko abona ko amatora yegereje kugira ngo abo mu ishyaka ry'Abarepublican bazamuhundagazeho amajwi, kuko bo mu byo bamutoreye harimo no gukomeza gukuza igitinyiro cya Amerika mu maso y'amahanga. Uyu ambasaderi Lana Marks rero wabaye impamvu yo kongera kuzura umujinya hagati ya Amerika na Iran mbere y'uko ahabwa inshingano na Donald Trump yakoraga umwuga wo guhimba imideri y'amasakoshi akundwa na benshi ku isi no kuyadoda mu ruganda rwe rwitiriwe izina rye Lana Marks. Uru ruganda rwe ruzwiho kohereza imideri y'amasakoshi afite ubwiza bwihariye mu bice byose byo ku isi. Akaba afite n'icyashara cyo kuyagemura henshi ku isi, ni n'umuyoboke ukomeye w'ishyaka ry'Abarepublican. Lana Marks ikindi mu byatumye agirirwa icyizere na Donald Trump harimo no kuba yaravukiye muri Afurika y'Epfo, akaba anavuga zimwe mu ndimi ebyiri zihakoreshwa cyane. Ndabashimira kuba mukurikira urubuga rwa Mwarimu Show. Wakanda kuri subscribe niba utarakandaho, ukanakanda ku nzogera ihitiza nyuma yo gukanda kuri subscribe, ugakanda n'ahandi uhita ubona handitse ngo all kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona inyigisho n'andi makuru yose dushyira kuri Mwarimu Show. Wagira icyo utubwira kandi ku byo wumvise, ushyize igitekerezo ahabugenewe ubona handitse ngo comment. Gusangiza ubu butumwa abandi kuri WhatsApp, Facebook, Twitter n'ahandi ni umusanzu mwiza kuri twe no ku bandi bakeneye amakuru nk'aya. Iyo nomero kandi ya telefone ubona wayikoresha utwandikira kuri WhatsApp. Murakoze.